Vanoi muntin le gamtina cheng ku kicha te zo si nikha lam thu so asi som leng chenala ngai khom ki dingin na bon cha win lem na hi che uvi tun tunia dinga ki gong thu so ho anangai khom ki taw hite thu so thumakai Het sa atopon Delhi NCR le akimvel a cheng simlai zo se le mi no mi pa ho henga het sa anom chu aniki sei ma bangin imakho ova ahung thlungding award distribution day manding phat ahung nai to kilhon in anoya ki pedung zuya tukum 2025 sunga lolhin na nei zo se nangma cha te details na submit che divin tip na le het sa na ahung ki nei class 10 first division and above class 12 first division and above, bachelor degree, first division and above, master degree, first division and above. Last date of submission 10 December 2025. Award distribution day hi KSO Delhi in Simlai Japang Pachan na sangta ta hin nei hole namsunga natle sa zia kizan thisan ngai chaho kiphalta a anapejing donors hodinga gel kho na zala kin gon hung ki gong ahin hije chun mi no mi pa chule Simlai Japang zo sin jong thanom ta a igazau che idi vinjong timna ahung ki nei e hije chun ehin gel kho che ova phan hom cha sufel ahi theina dinga avel in timna ahung ki nei kin all tha nisim somni kumsang ni le somni lenga ni khu a aki gong in amun le aphan ho zong avel a hin ki he sa ki ding a hi details ho hi ling a hin submit no hite with regards Department of Education Kuki Students Organization Delhi and NCR tu chunga Kuki in Manipur election a hi khangtha aten panala divin avelin timna na hung ki nei ki ve ipi ki sei hanlang ipi ki bol hanlang ki phun zong le athunei avai hom le alam kaya khangtha ate apan lo uwa hi le gamsung namsunga hi ki khialna thelo ding a hi chi thu ki se hi akum tamlang pute pa te ho moneu na hi lovin tulaya ku ki te idin mun oto ki to a hi thu sei la sa fel zep ding tha le lung thim hat zep ding khangtha ten ku ki in pi Manipur alam kai diu hi mi pi te ngai cha na sang pen chu a hitai hi je chun pu he jang misau pu lam tin thang hau ki pu thang milin mate pu jang khulun hau ki pu mang boy hau ki pu seilen mang hau ki ho hin pan na hin la ova namsunga ki khelna ahung ding hi mi pi te kinip na a hi ama wang khangtha ten tu chunga kuki in pi Manipur election a hi panna la lo ova hi le khonung khuma ting le lamkai ho na to le thilbol di lo a ting le koiman na oi mo thelo di hi bai sa sang hau ki Clarification of identity, Thado and Mate tribes. There is a controversy surrounding the recognition of Thado and Mate as separated tribes. To clarify, Hauki, Guite, Hangsing, Kipgen, Lungdim, Misao, Kilong, Khongsai, Dongel, and others are not Thado or Mate. Thado is the youngest clan under the Songthu and Songza line is comprising Singson, Singsit, Hlovum, Hlovzem, Sitlo, and Thomsong subclans. Notability in 1956, when Manipur recognized tribes, El Nunne Thado realized it was an error to register the Thado clans as a tribe. Over 30 clans within the Songthu and Songza lineage share similar dialects, including Haukip, Lunkim, Guite, Chongloi, Lungdim, Thado, Mate, Dongel, Linthang, Hangsing, Kilong, Misao, Lupeng, Haulai, and others. The clans should recognize under one tribes. The Manipur government's recognition of Thado and Mates are separated tribes in dispute, with some arguing it was an error by Lunminthang Haukip, Chandel district. Source from the Tinglang Post. KSO Bangalore condemns the inauguration of MK Wellness and Spa in Indiranagar. Pathin Pathebo Nazal in Bangalore namipite sumkolve nalama ikanto zing uto kilhon in tulet tu a KSOB Vice President Gothang Mimin Haukip Inzong MK Wellness and Spa hondo na anehi laupi akisan ato khompi KSO Bangalore Executive Chen Inzong pacha na thu ahong kipong
Mabana asum kolve na azong khangto jinghen lang chule nampi economy petu khat ahung hiding ta azein lopi akisan asa choldam na hol hon thepon ki thobanga MK Wellness and Spa izut jingthei u hitai hung machal jing in MK Wellness head sa anabol golthang selal mon haukip Information and Public Secretary KSO Bangalore BJP Manipur President Shardra Devijun mipi holung hol na in aholim in aman aholim na ajun tujung Central Lamkai hon Manipur ahumvil now ajun Manipur ahi popular government tundo te ding ahi na ding agisay in Lamkai cheng ahung honzong gel khona ene pi uvin agan na theipen a BJP makai na a popular government kitungdo ding ahi tin anasayin ahi source from the Thingthang Post MH News Collection Muntin Gamtin Tuso Hola Ahom Paule Doole Asimto Elvin Hauki Akhat na a Tuni ni Khojun Indian Pumpin Children's Day Akimangi Ani na a Bihar election ki pondo na a BJP in Golzon na ne Bihar MLA Hola a Atsapang Pen Maithali Thakur Lendo a Atum na a KSO Bangalore Vice President Golthang Mimin Haukimin Abol MK Wellness and Spa Hondo na Ali na a Security Force Hon Ukrul District Litan PS Hopsunga Kanilay Kibol Ho Vat Sit na ne Anga na a Vanoya pe lumpi amin thang a kihe Lionel Messi in Indian ahung paading tu Agum na a Center Sarkar in Indo Myanmar Gamzuya Lamlen ho Suhoy be na le Khanto na dinga pungdo Asagi na a International Friendly Match a Indian le Bhutan ki chimthlan Indian in Gazo na ne Agit na a India sa alamgam kaya dap ki patta azi a Huithing na sa taas suubo a Supreme Court in Delhi Sarkar koma EV kang talay ho GP tading up put na ne ako na a Ukieng ne hon KPI district mauhing khosa a in mundi hung kivet u thulut kiza asom na a India Air Force hon Chennai mun a season training abol now to sit to pilot pa hoida a source from KD News admin Manipur a government atha kisemdoh kit masanga political settlement dinga KZC in ngehna nei achi sani khojun charchampul DC in PA Kuki Zo Council KZC thalenga lamkai phabemin BJP General Secretary BL Santos chule National Spokesperson Sambit Patra to ki holim na aneyuve hiji ki hokhom na achun KZC delegation chun Kuki Zo mi pite in buffer zone ki koi angai habanga danding chule Manipur a government atha be a kisemdoh kit masanga political settlement dinga kilungkhat ta adin now ahead sa uvin ahi KZC delegation chun BJP government do dal hilova tu din mun a kukizo chate Manipur government thasim na a apanding ahi thailo dan asayin ahi Manipur a government thasim do na dinga hi BJP Central Lamkai hon kukitep apandiule adosat now angai chat u ahi source from Nitin Tuso Daily News Telangana state sunga thilkidang khat na sookit phalthani simsom langa kumsang nile som nilenga Telangana State Sangareddy District sunga Polytechnic College a simlai ho ni eding buhon ho mi khat chu zu akhamwal zein buhon namuna alum in bubel sunga akeng akwai lut chu mi hon amudo phat ovin video ala ovin a viral sa atawin ahi Polytechnic College a mo poho chu hiji buhon pa chu ato na akonin ahai sa atawin ahi college student ho chun buhon pa keng tobal chu ani ekha ate diu ta asan a source from Thingthang Ogin Tomuna Galboldan Sante Infal apat apot do na dingova len na flight taylo lamdang talo flight tickets man tamdan London thun na thei hita hijisanga man tam che na dingin flight ticket hi mi som adingin Beijing na chun airlines den ticket man hi hijisanga asu tam che diu hi pannabeya namthu phungthu na sei chawai sang uchun hiji hi anabol leo chun tomun gal sat khat hi nam khat chu zo tangi itile economics line su thla asamle mei changsanga ha zo hi thuso hi chan ekichai tai thuso abana ngai khom ke dingin lem ne hi chi thuso hin ngai zo se na bon chawin stay safe and stay blessed